haguruka sha. Uyu mwana Imana iranyereka ibintu bigera kuri bitatu imbere ye. Aka kana baragatanze bagashize mu magini. Mumuhagarika hanga. Mumureke yizane. Gwino sha hagarara. Hagarara aho. Baragatanze bagashize mu magini. Kandi abagatanze nta kindi babikoreye, bashaka kubabaza ababyeyi b'uyu mwana. Kandi aka kana ubundi ndareba mu ishuri karigaga neza, kumvaga neza, ariko bashatse kubabaza ababyeyi b'uyu mwana. Imbere ye kandi ndiyo ndareba nanone mugenzi w'aka ngaka, ariko nkareba mugenzi w'aka ngaka, nkareba we baramugerageje ariko arabananiye. Nkareba we arabananiye ariko aka ngaka nkareba baragashoboye. Niyo kagenda kajya kuri kakareba imyobo imbere yako, imyobo y'imyijima, kakareba kagiye kugwamo. Ndareba ndiyo ndareba ikintu kigafata kikakaniga umwuka ukagenda neza ugahera. Amagambo mbwirwa kuri uyu mwana aratangaje. Mwigeze mureba nk'umuntu ujya gucukura ikintu akabanza agakuronka itaka ku ruhande, akabanza mbehe ikintu akaza kugikurayo akireba neza? Niko uyu mwana ndeba avuye aho bari baramushyize. Umwana ndeba hano bagwereze microphone. Ndeba hano, gira gutya ngo ongera ushyire n'akandi, gira gutya ngo vuga ngo Mwami Yesu urakoze ko nkuyeyo. Ongera utere n'iyindi nta kibazo bigutwaye. Ongera utere n'iyindi nta kibazo bigutwaye. Aka kana murakareba?
sha marayika w'Imana agakuyeyo agakuranayo n'ibirenge byako n'umubiri wako n'ubuzima bwako kavuyeyo. Ninde wanyu wigaga senior ya 4 sha? Senior 4. Ni wowe. Wari umukandida, wari candidate? Ngiye kugasengera kagaruke ku ishuri. Ni kongera kurwara. Nago nzongera gutekereza. Umwana wanjye nsengera abantu barenze ibihumbi n'ibihumbi, ngiye kugusengera ugaruke ku ishuri kandi uyitsindiye 4 neza. Daimoni ntabwo izongera kugushobora. Mapaseri, n'icyo Imana ikubwira kuri uyu mwana? Umwana akimara kuva hariya mu ntebe, Yego. nagiye kubona mbona umwuka w'ikinyoni, narebaga kimeze nk'ikinyoni. Yego. Kiza gishaka kugira ngo kimudone mu mutwe. Yes. Kimuteze umwuka w'ibisazi. Yego. Ariko Imana irambwira ngo ibikuyeho. Yego. Kandi ndeba hari umwuka w'urukenyo wari uri ku buzima bwabo. Umwuka wo gukenyuka gupfa kare. Ariko Imana irambwira ngo ibikuyeho, nk'uko wavugaga ngo arimo aravayo. Areba hari ahantu Imana irimo iramukura. Amen. Imutandukanyije n'ibyo byose. Wow. Mu izina rya Yesu. Mufate microphone. Zamura amaboko. Buri munsi ugira ibyawo. Abantu ndi busenge, abantu uyu munsi bari busengerwe baruta basengewe ku cyumweru. Ndagushimiye ko uyu mwana avuyeyo iyo bari baramutwaye, kandi ko atazongera kurwara ukundi. Ibyo ntabwo bikozwe na Theo, ahubwo bikozwe n'imbaraga za Kristo. Wakoze Mwuka Wera kuba ahantu ukabohora uyu mwana. Oh, zebene glondari boshita. Zorebone glondari boshito pinetandomene. Uvuyeyo nonaha, uvuyeyo. Uvuyeyo, 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 uvuyeyo. Uvuyeyo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uvuyeyo n'ibirenge, uvuyeyo n'amaboko yawe, uvuye n'igihimba cyawe, uvuyeyo n'umutwe, uvuyeyo n'amaguru, uvuye ahantu hose. Aho umwanzi yari yaragutwaye, aho yari yaraguhambiriye, uvuyeyo. Muri aya mavuta Tobine glonderi boshita. Umuntu wanura ntabwo yicara arahagarara. Tobine glonderi boshito pine tandomene. La de glore zobine tando staini shibo. La tobine glonderi bosita ya menestando mene taini mora. Izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka ukuboko kw'Imana reka kubohora ubuzima bwawe. Reka dukomere Imana amashyi ko Imana imukuyeyo. Reka tuyikomere amashyi ko Imana imukuyeyo. Izina rya Yesu, mumureke yigenze. Uyu mwana ntabwo azongera kwitura hasi. Kandi Imana yangishizeho iherezo, birarangiye. Imana yangishizeho iherezo, bigize bite? Birarangiye.